Iż-żewġ nisa kienu fadira demm, kważi fuq xulxin. L-omm kienet wiċċa l fuq b'diversi daqqit fonqa, il-mara l-oħra li nstabet fil-kamra tal-bejt kienet mejta. Hija din ix-xena li sab qudiemu t-tabib Jonathan Joslin meta wasal fil-post fejn seħħ id-delitt doppju tax-xahar li għadda, meta Kevin Mikallef aggredixxa lill-ommu Antonja Mikallef u lil tsitu Marja Karmela Fenek. L-omm mietet ftit tal-minuti biss wara l-aggressjoni. Hekk kif kompliet il-kumpilazzjoni fil-qorti, it-tabib Joslin spjega kif fl-ambulanza fi triqita lejn l-isptar Antonja Mikallef kienet konxja għal ftit sekondi u meta saqsiewa min għamel dan l-att iwieġbet Kevin isembina. Fil-qorti l-ispettur Kertzara spjega kif Kevin Mikallef l-ewwel qatel li-tzija tiegħu imbagħad meta ra li l-ommu tibki dara l-fuqha. L-akkużat kien stqar mal-pulizija illi dak il-ħin wara li aggredihom qal li kien ikun aħjar kieku dawwar is-sikkina lejh. Fl-awla waqt li kienet qed tingħata din ix-xhieda, l-akkużat ma wera l-ebda emozzjoni. Il-każ qed jinstema' quddiem il-Maġistrat Monika Vella, il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispetturi Kertzara u Eltin Taljana filwaqt li l-avukat François Dalli qed jiddefendi lill-akkużat.